Toi whaatala whātua le whaapoponga o telefon mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. O le ono sfa ia lusi o le atu no o Ukraine, o le atu la imei se tulanga pito sili o na lama ti ai, le file mu o le lalulangi, talo na mai ale Cold War, pe ona la pataina, mawhautua ina i whaipula le palemene. Wana na fina tali ele whailau tusi le matanga luenga o le vai fafo mawhaatawa inga Chris Seed, ilo mos komiti wha palemene, I fesilia whaipule whaatatau i le tali New Zealand tulanga tau whaamatau, le ua moli mawina I Europa I sasae. Sate ena Lucia ni tu o inga ilona nau e o sofa Ukraine, au awina atu I ele silia maliselau limas fulu wafe o la tau fita I le tua oima Ukraine. Ma whaatino ia la tau whaata ita inga wha militeli o American Peritania o isia tunu o tu inato la tau lapta inga. Ileonos fa ia Lucia o Ukraine ile vaya sonei, na tali le whailautusi, ile fesilingia le o ngaonga male tele o lu itau. Mole saonga le mo le laulangi male file mo, talo na mai ale Cold War, ma o taua e tutupu I Europa, ile manui ai New Zealand. O le saunoa ngā seed, a whai e whai e Lucia le tūlanga, e ma whai e New Zealand na wa ai ni awala e tali e tuwai. E peo le whaasa ma whaatapulaa, oni o loa whaatau atu I Lucia. Ia iai tuunga mo la tau tangata e fia ulfale mai ai I New Zealand. E mei se fo le whaio ni tuunga ni whailo inga whaavaa malo ma Lucia. Ua maalilie matitu whaatasi vaianga whaupwhai le balemene I lalo se folafolanga manino I tangata titee. I whafoane ole maota fono, ole ale ai se whaatala noanga mani whailo inga ma ilantou, au whaangasolo ia lantou ngaio inga I le whaatangaina I le tula fono. Ole amatanga le vaya sonei, na ave ia whaala putupatonga o tangata titee, I polo inga le malo molko viti se fuluiva, se tusi I minista si nia. E talo sanga inai, salatou whailo inga, po salatou fono whaanatinati. Ole fonga whatalai o le maota Trevor Mallard. Na tu inatu le pepo whaamatalanga I whaimasui o vaenga whaupwhai. Maolo o ta wai. Ole ale tala noa I tangata titee, se I vangana ua ave ese ta avale I olo upaka whaasolto la fono. Ma polo kai mga ala ma whaititia ni ngayo inga le tala whiangai o whaia I tangata Wellingtone. Na sauno le ta ilo vaenga whaupwhaia le National, Christopher Luxon. E wina te langolangoina le whaalinga peitai ele o lava, olo nau le National e tala noa masui o tangata titee, pe awhai e tau sisia le file mo, mausita ia le tula fono, awale polo kaina le awala I Wellingtone, ma o lana whaamalo si au fo ilia isi vaenga whaupwhai, o ana nafina fono I se kulupo whaapitoa le malo mole puipuinga, e whaatala noa ma whaatulanga ni tali ala ese le malo I tangata titee. Ai olo ita ia pia I leo le tali atu I le solo titee. E awhi lima se lau fitus fultolu lau whaingo tangata fo ua whaamani al COVID-19 fuluiva I le aso. Peo na whailoina le aso ana nafi mai tutono New Zealand. E tu saimas whaamtalanga le matanga alwenga o le soifua maloloina. E tu onus fululu olo tawhia I whale mai. Ona ole virus la corona ai le isi tasi potu mo ngā se ti ngaina. E awhi se lau fast fulu I Aukilani, tolu tasi Northland, se lau fast fulu tolu I Waikato, luas fulu I Bay of Plenty, tolu lima I Lakes, lua I Hawke's Bay, tolu I Meat Central, se fulmal tasi whanganui, to avalu I Taranaki, taira fiti to avalu, Wairarapa I to tolu sfulu, Porirua kapiti mo Wellingtone to luas fulu, Heart Valley to luas fulmalilua, Nelisoni Marlborough, to a fast fulmaleiva, Canterbury to a fito, Mapulenga fa falma ili tu I sauti to a tolus fululima, to a fululima tangata fol koviti mai tono no fanga fa anono fo isia I lato, tauno o mai fafo. Wa ato ne iele to luas fulfa fiono sela wonus fulwono. Leo whaingo tangata wa fiel COVID-19 fuluiva talu ona pepesi le atono. E fast fulu afe fast lau limas fululua tui whaopopo po le pusta. Sa whaatauno wina I le asolulu. Sa ta wala mtanga alwenga. Wasilia maleivas fulpasene tangata maori. Ilunga atol ta isfululua tausanga le matutua I le Hunt Valley. Ua mai a umatu I pui. Maalpulenga whaafale ma ilona whale le atono. Ua ausia le atolanga.
E se fulu afe tangata whaingalwenga le soifua maloloina e au fia I lato e sa ilia. Ma whaafe so ta ina tangata e lata I ea a fia le COVID. Whaata sema I lato e ngā lulu I whale sue. Sa palo taina ia whaiala lato solo tite ile tunuu. Au whaaso solo I bea ina matua pepesi le Omicron. O le solo tite e mafo le maula lalo lato titongi. E le tūlanga o lato ngalwenga. Mai mana na ofo ia whaatutusa le whaingo I lato maisi tangata whaingalwenga. E tutuso lato to mai ia matata le soifua maloloina. Pio na ta ol whala patupotonga tangata whaingalwenga le malo le pisa a. O le amatanga o mati le ufa atulanga I le solo tite e moi tu lai luas fulmalfa. Talo mai le sfululima masina o whaia whiutanga inga. Ai le maulava se tali wha amalia ina ai le wha la patupotonga. Sa pati le minister fila wa inga Michael Wood, le pulenu o Lower Hutt, Campbell Barry, fa pe masuyo le mana whenua, mai taranaki whanui mangati toa. Le mea lofo se ingo fa natura, I le polo ketio le awala le Eastern Bates, Shared Path. O le angaluenga, o le afso ta i tangata iau mau le Eastern Base, ma se awala savali fou. Fa pe ma se awala e vilei wila, ma fawai fo ini tani ngalu malo losi I le Marine Drive. E se 15 miliona tala se tupe mai le malo vai ngā tupe whaanganga. Mō ngā luenga toi whaalileia mai le COVID-19, le sao whanga fo I le waka ko tahi. Ma le pule ngā nu o le Hutt, wa whaingoina le apolo keti, o le tupua horonuku. Mana whaamea lo whatu le ingoa e kura moeahu o te ati awa taranaki whanui. Ona ole tūlanga le mautono whianga I pia male atuno o COVID-19, o toi whaiaise whai unga le pule ngānu o porirua, e whaataatia e seile fuafuanga mō le tausanga atoa, le na pasi e tutongi e paka o taavale, e se I tautu umamaina mō mua tūlanga whainga tau whianga I matangata o le ai, whaapea fo I mapisinisi, o se whautuanga sa fola siaina le tamaita I pule nu ani tapeika. E whaamalolo I mustaimi le tō mau, le tatongi ngā paka se I aulia le aso no mati lua whelua tolo. E whaapea sa langolango ina le pule ngā nuu, I se whanutanga le komiti o le te puna korero, I le aso ananafi. E na o le toolua sui o le pule ngā nuu nati te e lea mata upo, na ta ue whaapea ni tupe o le ale atoa. E mawhai ona nono nisi tupe whaapopo e whaatumuai, a wanga luenga whai ale pule ngā nuu. Wa whaalia Australia wa ioe matalia leo fo New Zealand au mai ai tangata sulfa I se lau 50 I le tausanga mai Australia. Peita ina ta ue New Zealand ui whaatala noanga o whaanga solo ai le ilonga lawa na taunu iai. Naulua itu inatu leo fo New Zealand le iwa tausanga utoa nai I le loa fisfulu tolu e talia I tangata sulfa ai. Ia lo ino fuanga ese Australia. E tu sama le fitsful tangata lo ia ino fuanga whaasala Australia. Ina ua ave isia mai ino fuanga ina tauwhia ia tunu I fafo. E tu se lau ma le whao lo ia I pe Papua New Guinea. Ma le tu se lau se fululua I nauru. E tu afe se lau fitsful ma le wha I lato na ave nei Australia motonga fitinga. Na ta ue Mek Dirondi o le whaalapa tuputonga le Amnesty International o New Zealand. Wo ole taimi o wata tauna whaatino I whainga malo Australia ma New Zealand lea ngā yoinga. Na sauno le minister whamlanga inga New Zealand Chris Whaafoi, sa whai whaatanonga ma Australia I nei masina utuana ia tu peitai ele I taunu ulawa le tūlanga I tatau ana o iai, olo I lava niso vaenga tatau o na whaatūlanga mua. I ta alonga, o se mitanga mo le li I whaate ale Black Caps a New Zealand Matt Henry, lona au sio se matati a Sir Richard Hadley o New Zealand, I pe fitu I olo, I le luas fultolu ai, I le taalonga whaitaulia mua ma Afrika I saute, leo lo whaanga solo I kalai e stete. E le masano le wha Henry, I le whaatulanga ngamale tofingo le awa le Black Caps a New Zealand. Ma o lana taalonga whaitaulia mua le talu mai le walu masina o tua nai, sa iei Sir Richard I le malai le taimi o le taalonga. Na ta ua Henry, o se langona whaapitoa le ausi o le tūlanga, ua tutu saima sa tangata I longa le kirikiti a New Zealand. E mai ala so mua ua maue New Zealand I ai se lau se fuluono, ai tolu ana pē. O whaamalolo le awa le Western Force la tau loka o sita leki te mani. O nele o whaieni o na tui pui mol COVID-19 e tu saima se mali lianga. Ia mulmulta I eitu la fono al malo Australia mo tui pui. Ele I whaieni o na tui pui. Ona ona atungalunga I tūlanga taulu soifua malolo ina. Peita ele mwhiona talialan taulu sanga. Ele whaieni o na tui. Ini tuunga whaapitoa taulu soifua malolo ina.
Ida ia mawhaiuna taalo ta amnisanga le lakapi Super Pacific nei tausanga le amatai nei le fiafia nā nei na whaalia e mani o se whaiunga whainga tā tele. Mai le o le tūlanga le na mana o whaamotai lana lakapi Australia peitai. Na te whaafitaia le avanoa sa ia ofuina i le tongi ngā lakapi le force ma ave fo ilana whaamnianga mo le aul ta amnisanga olo manei. Tala fawia mo le siufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tai au.